Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ti dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di kagbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mo't. Pangaasim di mo lukwon ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta. Asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati ti jak mo manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam daytan. Minda bakit, Rabiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sana pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No ammom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaol ti aldaw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito'y nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin da. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no niyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Patpatig kayo unay mat anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawansyo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. gagangay iti bakit akas kanyak ah. Ay, Lola,
Awan ka di pa'y ti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mat. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan? Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabising ko nakalangaro doon. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lola da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka nakwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan lunay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ni nanang makaawid nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid agitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola Yoko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni nanang, tatang.
Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, pagbagay mo lang unay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaro no nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor, timang kita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anyangay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron nga agsubli iji sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli ak. Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maadaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na puno data, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare.
Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laeng. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib keren nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak, iti aduan nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin ka ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag. Ti tao. Anya ti kayat mo akanyan gari? Saan ba tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastusam. Okay lang ang kanyak. Anniversary ta ita.
Iso akayat ko nga agbalin a memorable day ti nga aldaw kadat ka. Pasensya kang, sikapain ti gastos iti data. Okay lang ang kanya. Saan mata ka na yun? Agyaman na klaunay. Sakto matimang ilibre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderten. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manan, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo na, no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang dinakan samot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatig alakad na. Kat nurabein. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namot imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatig ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae? Adayamat na lang. Di ko nam kat jak nakita dayjay. Masiguradok asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun na lang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat araramidek. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti dayjay alalaki. Ay, okay kayo lang idinapalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ita anniversaryo. Gamita, kasta man ang tinaramid nan. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang nga arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asa o. Kat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kami kat nagbalbaliwan ngam saan matgaya. Ita, ipariknak matkan kwa na no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka Karen. Oo nang bain at talaga dahi ti agani. Di ko na siguro. Diyak ang muti naramid na. Sabong para ka kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod, awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ah? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Wana, tapno mapadas tamit ti agbar, friend. Ay sus, ang mga naagungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo ta. No kasta? Kaya't mula abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaalan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala da ito itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di day dyan no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtong palan ti relasyon mi.
Apay akasta tilangam. Kasla napuyatan kay di balay tigayim mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan day to, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti ka sa pulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Amo ka di tinobyom day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang day agari. Ken kanayon mat lang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinokonak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak mati kay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta Saan nanang? Ta saan ang maala dayto itinasaya at asaritaan? Aramidan na ti kay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin gari anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen a mapunwan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuam? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat kun. Amom narigat man ti kasta Karen. Narigat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kasta nga aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanin, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija hindi na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyom. Urayan ah. Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalaki ro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Diyak kabailan asukatan. Ha? Sorry langan. Di ka matan maumuma nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginumita? Kadwaan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ro ti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isu gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar.
Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay maamukin kami. Ini pala makitkita ka ni Tipar. Imay kami itigayam ko dito tapno again joy. Mabalin ka liya, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Anya nga minantinagan mo, miss. Siyak ni Karen. Karen? Anyat arami idam di Tipar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno again joy. Sika ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken kaitaya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng today ta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary? No si ka ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kape tayo pa'y. Saanen? Suko nagpahingamin ti kapsat ko. O sige, no kastati ko nam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpada tamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day nanang, gayom ko. Anya, apay, nagbreak kayo na ayakan ni Gare. Saan pa'y nanang? Ni, matlag ayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, tasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga rod taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili da jay. Gayam mo? Well, kay eskwela ang kiti high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sabali ang mga itultulod ken ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samot pa naggusto da di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Ammo na ka ding adanobyom. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may sa iti da di alalaki. Ket no nabiit kayo pa yung agamam mo. Anya ko ma, awan dakes na, Gary. Apay ngay anak ba nagmutin akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend? Good. Basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nagbreak ngam kasta teraramidan nyo? Dakes ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatem ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend? Kasla kayat kumit apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay imbagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka di agsarita, Gary, anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen nanang. One, nakitak ijay paradaan idi na minsan.
At damot sa bali a lalaki a kadwana. Lalaki na. Apay ngay akas ta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami nanang. Amom gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot nga minan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog ti liwliwak nanang. Baybay andak ka di lang. Anya? Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yan ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay na, di mo dakdakamaten tinagan day di ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno day na, friend. Awan mat lang ang timariknak apanagayat para kankwana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka di no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan akasta, friend? Uray ni Miguel. Liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ang maurnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak apanagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbinalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo amo aliklikan dagiti amo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano naurnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, Gary, anak ko. Ni Karen nanang. No kasta, urnosin yon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal may sana nang. Ay, daytan ti bagbagaken ka, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yo adwa. Ngumdakdakkel tinagkurangan wano nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas ta tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Tasaan ka apabasulan iti kasto na pasamak ka data. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita? Nung kasta nga ron, agan anad ka na yon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray ka. Agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taigdamon tag babae. No agayat ka.
ipamaysam laang iti may sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan Karen, pagkadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luckin ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo taga abroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito'y balay, ha? Si kakit di tirumbang agan na anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto'y aldaw, maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da ngagsasabat. Ay, kasto'y gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Naimbag lakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amo ka nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad damat atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y, Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga Rod, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ay, anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakin ni Gary idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kan kwa na. Kat maragsakan para kan kwa na. Taadan bukod na a pamilya. Wah. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Biyag di tao. Lovely, please. Di ka kumagsangit. Kasano, kalat mo't nga minti pa nag-abroad mo. Saor ka. Sa kalagpa ka, da itantaw madanin ti flight mo. Sorry, lovely. Amo kami na din nagpalubusan. Iso adyak imbaga adagos kin ka. Elmo. Sorry talaga, lovely. Orayam ti pa nagsublik. Taisunto ti pa nagkalay sata. Ay ayatan ka, lovely. Unay laki tin ayato'y nubyak. Umay ka man? Nagsaor ka talaga. Guston, please. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Romarta. Intag pa siyar, lovely. Oh, ada ka, lovely. Nagbiit ka nga nang itulod ka ni Elmo. Uwanti na. Nagsubliak tadadang agsakit ti barukong kuno dumano nakpa iji airport. Anya,
Tina, please. Rumwarta ko ma. Ne, papananta ngay. Intamangan itirwar. Wano intagpasyar no iso. Kompormen ti papananta. Basta rumwarta. Barang may liwliwag ko tila dingit ko. Kuyogan na ko, ma friend. Sige rumwarta nga rod. Lovely, friend. Arak man ang tisang-sangwam. Tunggal sumangpat ka nga po iti trabahom, uminom ka iti arak iti boarding house ta. Bye-bye anak lang, Tina. Kaya't ko lang iliwliwag ti sakit tinakam ko. Gapo iti pananglipat ni Elmo kanyak. Talaga ka di nga saanan nga nagparparik na kanyam? Saanan, Tina? Kat in-unfriend nakpayan iti FB. Anya? May salang ti kayat nga sa ta. Saan na kan ayayatan ni Elmo? Nukas taman bilang. Apaya di na indirekta kanyak. Prangka anak. Tapnamok tararamidak. Ay na, agmubon ka kay din. No, anak ka nga kayatan, fine. Napintas kamat. Ado tayo gusto pa kanyam. Ni Elmo lang tayayatak, Tina. Ngam linipat na kangarudan. Anya pa lang tararamidam ngay. Awan tiya mo ka nagbasulak kan kwa na. Gamapa akas to tinaramid na kanyak. Ay na, lipatam kay din. Ibawin mo niti sa buwala tireknam kan kwa na. Naibaga oras mo, lovely. Ni, si kamat gaya manong Axel. Sumra ka Nakapasyar ka mat. Wen, pasyarik man ti kapsat ka, takailiw kon. Mabitla nga ron. Ayabak tigayim ko. No kasta, awandan iti nobya na? Awandan amanong. Saan nan ngagparparek na dyan lalaki kanya na? Apay ngay, sinayang na tigayim mo no kasta. Ha? Kinapudno na, Tina. Idida mo pala pa nakakita kini Lovely. Kaya't kunti makisimningad kan kwa na. Ha? Aklo na kading. Nabayagan na crush ko tigayim mo. Jakla kayat niya padlaw. Tamugmat niya ron niya danobyo na. Iso nga ita, tawan dagaya man. Mabalin ko mat siguro ang tagdaton kan kwa na, Tina. No kasta, nagdatonan te kabsat ko kanyam, Lovely. Wanti na. Ala, paspasensya mo ni manong ko. Agayat sa nga talaga kanya mo, friend. Okay lang, Tina. Iso na lang ta. Ni Elmo pa'y lang tilinaon ti pusok. Ha? Sorry ha. Awan panggap ko amang pasakit iti kabsat mo. Talaga lang amin amarigata na kamang lipat iti nobyok. Ngam, hanakamatan nga paganano dyan nobyom. Tina, saan nga gaputa kabsat ko ni Manong Axel ngam siya kunti mangibagbaga kanyam. Nasingpat ka nagagat ni Manong ko. Nadlaw kumatday ta. Ngam, orean niya ti aramidak. Ni Elmo latta ti ayatak. Lovely. Arak man inti sang sangwam. Makapadakas kin kadayta no kanayunam tuminom. Dahito lang amin di mo kawagas. Tapno makalipatak. Haging kang amin ita. Diyak pa'y mo ti rason ti panangikula sa itinobyo kanyak. Awan ti mo ka nagbasulak. Iso nga'y ayak ko na ti baghik. Lovely. Adag dito yamang liwliwakan ka. Ay ayatan
Jak tumauma ang mga ibagbagay ti kasta. Gapotay so tagpaiso. Oray sana ka sigurado no adanamnamaken ka. Ibagaklat ta tiriknak, lovely. I love you. Orayak, no kaano akasyanak. Friend, mangan kan hang kapanganang nangan nga pulos. Awan kanas ko ang mga tina. Di mo kumamat babayaan data bagim Kataam, nagdakal ta mo tongam. Saan nga sigud nga kasta ti pamagim. Awan matlaangan kanas ko nga agbibihag. Friend, di mo kumay palubos nga may salang nga lalaki timang dadaal iti bihag mo. Saan ka amang mangan? Kalpasan na uminom ka iti arak. Kaya't mo nga rudag sakit. Awan bibiyang ko nga uri ag sakit ako unti na. Ay, sana agpatipkar ka. Agkararag ka. Ni Apo Diyos ti pagkamangam. Tayo so timang tad ititipkar ti pakinakam mo. Sige, bumangon kay tantamangan kanwan. Gusto ti kayem ko. Masapol nga agbalina ka na tipkar. Kadjak itulok ani Elmo ti pakadadaulan ti salunat ko. Kanda arapaap ko iti biyak. Masapol nga agmove onak. Ikarigatak nga aklunan ti gasat ko kan ayat. Well, Diyos ko. Sika titaklin ko. Sika ti pagkamangak. Katam mo ka di nakbaybayan. Tulungan na kuma. Apo. Lovely, umay kadagasan. Tayo ta makimisa. Jack pa'y nakarubat, Manong Axel. Sumaruno akton. Urahin ka na. Tapno da ka damarumwar. Sige nga, Rod. Makamu ka. Kahit kumusta tirek na, friend? Adanadla ko kanya, Hangkamatan nga umin inom may tarak. Wenta, naklon kunti kinapudno, friend. Nalapit, sana para kanyak tisigod a nobyok. Ay na, maragsa ka na kitidata nga imbagam. Kasta, rumbang langag mo buon kan. Ay sus, nagpintas ka. Ado pa'y ta gusto kanyam. Sayang lang taayat nga ipapaay mo itidadya nga tao. Tahan na mata mo nga taripatuan. Iso na saya at mata nakapanunot kan. Ay na, naimbag man tanagawid ka, Tina. Mailiw kami kan nanakaw. Ay na, oras siya nga road na nang. Mailiwak matan kanya yo. Ni, bagmat ni manong na dyan nakaparabaw ijay. Nagawid na Katwain. Apay, di mo amaw. Kadwa na tinubya na. Ha? Nubya na? Kawan. Di mo amoy nga dan nubya dyan kapsamaw. Ni, saan mat na nang? Sino tinubya nang ibagbagayo? Da kayo nga duwa Nag-ilimot kayo kanyak. Mabayin kami ngamin, nyagpudnogan ka, ading ko. Wanti na. Sorry nainlimod mi ti relasyon mi kan ka. Saur kayo nga. Sige, saan nga baleta naragsa ka kiti diatangan namuak. Maragsa anak para kanya yung aduwa. Ay na, nagpintas kan balasang kaw. Nagpintas, nagbali na manugang niya. Agyaman naktata. Ay na, agbagay kayo iti anak may balasang kaw. Napintas ka, nataermad ni Axel. Ay na,
mayat. Agkasar kayo kuman. Uwan, madanon to dayta, tatang. Ay na, di yung ibay-bayag. Kasar kinain. Tapno maadaan kami iti apukaw. Ito yung ti pagtrabaho. Iso makipagnaida kung dito apartment nyo, Tina. Ay, katuan na manong. May mayat atada katulungan mi nga agbayad iti abang. Naimbag nga rod, tayong destino nagtiamok iti branch ti kumpanyami dito eh. Saan ako na mayadayo kada kayo iti gayem mo, Tina? Madlaw nga inspirado ka, manong. Naragsak ka iti relasyon nyo kini, lable. Jack ilibak, Tina. Wen, ngamin, italaan na karik na kiti kastoy. Ay ayatak ni Lovely. Kayat kong ikasar ti gayem mo. Ngam agurno ngagpay, iti pangikasar ko kinkwana. Sino ka kadi? Kumusta kan, Lovely? Ay, baklamot kayam da ito eh. Kunaklakit tinupudpud no a babae. Lovely. Siyak ni Elmo. Ngam Elma itan. Elma, Lovely. Umayak agkid daw iti pamakawan ken ka. Elmo? Si kakading agpayso? Wen, pakawanan na kuma. Sabay kuma, nasaan nga agsaksakit tinaga mo kanya. Pakawanan na kuma. Apay anagbalin ka mata na kasta. Anyat naknakan mo. Nabayagan a binabae at ilimot ko lang. Ken, sorry. No inaramat ka lang, Lovely. Iso anak relasyon na ken kay di. Tabarang ko nak numalabanag ti binabae arit nak. Ngam, talaga abakla. Babae ti rit nak. Anya? Mapagsusurot ko itandag iti pasamak, Elmo. Elma, Lovely. Elma. Elma, di ka madanagan. Napunasan ti sakit tinakam ko. Aklo na ngay di damo, nasakita na kiti husto. Ngam okay akitan. Oh, agyaman na, Lovely. Ngam, sapay lang ko ma. Tay bilang naklata kas gayim mo, ha? Wan, awan problema iti dayta. Lovely? Ada pogya si Mang Pet. Ne. Adamat sa ngayon, Lovely. Wan, umeka, yamamu ka. Siyak ni Elma, Pogi. Gayam ko ni Lovely. Kasensin mo ka din ni Pogi, Lovely? Ha? Ako, saan? Nobyo ka. Ay, nobyong gayam? Sorry. Oh, ako, dan sangpad ko amakan. Pag merienda am ti sa ngailim, Lovely, honey. Nagdakkel tinagbaliwan tilangan ni Elmo. Agasam data. Nagpatangos iti agong. Pimudaw iti husto. Kan nagpakabil pa yan iti barokong na. Wan nga ron. No di na inyam amu ti bagina. Jak pulos na bigbig ni Elmo. Kasla saan mat nga nakapapatay? Lovely, friend, Tina, ada kayo? Isumanan data. Umayak man. Akarasublay mata na ito yung gusto tayo, friend. Sumarag ka. Sana nakalakday ta. Adan sangpot ko a pizza. Pagsasangwan tayo. Pag-inistoryahan tayo. Ay na, naggastos ka pa ilaan. Okay lang. Aywan, Chenobium ngay. Ada ka di? Ayabam, tagsasango tayo ngagmerienda. Kwa, nakaturog.
Rest day na nga minita. Ay na, ringam tapag merienda empay. Ingkaringan, friend. Pangasim, Maxim. Ayatan na kuma. Diya akong malapdan tirik na. Diya ka ba ilang tagilimod kan ka? I love you, Axel. Pangaasim, Elma. Agawid kan. Pumanaw kan. Ang mga numakariing ni Lovely. Kat mangag na dagitang ipagbagam. Agawid kan. Saan? Ay, ayatin ka. Ayatin na kumamit, please. Adan no biyak, Elma. Ay ayatak ni Lovely. Isula ang day ayatak. Diyak kayat aguraan na katigayam mo. Iso pumanaw kan. Ba't siya kamawatan nak ni Lovely? Nawatan nak idin. Iso nga mo kamawatan nak manitan. Husto ko man tinaminsan na pa ng pasakit mo kanyak, Elmo. Pinasakitan nak idin. Sa ita, pasakitan nak manan. Lovely. Pumanaw kan, Elmo. Pangasim. Di nakprobo ka rin nga agaramid iti sana na sayaat. Lovely? Rinespetok ti kinataom. Iso a respetuan na kumamat, Elmo. Di mo lang mo ti saam ngayon palakam mo kanya kiti kalabas. Sa ita, tanasarakak tinangagas iti sugat ngayon palakam mo kanyak. Kastapay taramidam. Pangasim, Elmo. Husto kumamatan. Awan kay titi babayan da dyan nga, Elmo, ha? Apay nga di na mapanunote na ramid na iti kalabas. Tina. Ti sana pa nagparparek na idi kanilabli nga gayam ko. Neho, awan man lang ti abiso namat. No ayan na, no anya ti kasasaad na. Pinagdandanag na ti gayam ko iti naunde nga panawan. Pinagururay na iti awan. Di naman la pinanunot mo ti sitwasyon ti gayam ko. Dandan pa yan nagsakit, gapoy ti nakarong ay stress na kankwa na. Sa ita, kasta pa lang taramidan na. Kaya't namanan nga pasakitan, tas si kamatin next nga kurso na dyan na. Ay, saan nga agar aramidan dyan nga tao? Tano siyak ti makaungat. Makangag kanya kiti saan nga malamlam mo ti kaldiang. Mala. Bye-bye, Amon. Mabain mo't siguro na dyan agpakita dito. Gaputan na ba inanan? Anyat masapul mo, Elmo. Apay nga daka. Please, Lovely. Di na kuman kagura. Pastor ka na kuma. Kaya't ka ang kasarita. Lading itak. Ngam no riribukam lang ti relasyon mi iti... Saan, Lovely? Umayag agkid daw iti pamakawan. Namiris kong tagiti bidot ko. Dagiti nagpasulakin ka. Iso apakawanin na ko, ma. Nasaya at mapanunot mo dayta. Mababayin ang ngaminan kan ka, Lovely. Sorry at talaga. No bagik lang ti pinampanunot ko iti kalabas. Sorry. No tila ang pagragsakak tinika kita importansya. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Sorry ti amin, friend. Ala, mapakawan ka. Anya nga'y katao ka laang mata makabaso lakas kanyak. Isa di ka madanagan. Saan ko nga ugali tagi muna iti sakit tinakam? Pagyaman na, friend. Nalukay ti barukong kong ang subli di abroad. Gaputan na pagkawan na kun. No kasta? Agabroad ka manan? When, friend? Kat, thank you, ha? Ngamin, napakawan na kun. Awan na nyaman na. Thank you, Matt. Tanaamiris mo tibidot mo. Kat agananad ka iti kaadam tumanan iti sabali apagilian. Agyaman na, gayam.